Hey, dus iets Mellycat 5353. Vandaag gaan ons vir Slayer beat met my Subaru Biarzi. Okay, let's see what we can do to this idiot. Oh, there we go. Hey, hey, hey. Let's go. Mystery prize, what do we get? Calibrator. Oh, cool. Nou, dit is cool. Kom ons sien wat ons kan doen hier. So, daai is my BMW M3 Coupe. Available now. Well, ish. Oh. Ek kan nou dit kry. Okay, so kom ons kry nou hierdie freaking ECU part. Okay, nou het ons dit. Okay. Yo, crazy storm chasing activities in 'n kopie TV. Ek sal video's post oor ander games soos OTR 2, Twisted op Roblox en ander games wat ek kan kry. So. Nou het ek dit. Nou kom ons gaan terug na hierdie ou gietjie. Install. Ja, gebruik 4 foto's. Rebuild anyhow. Okay. Nou dit was cool. Anyway, bye.